Austro-ugarski period u historiji je okarakterisan kao period industrializacije, razvoja, prilagođavanja zapadnoj kulturi i društvenih promjena. Einige der Gebäude, die wir im Video vorgestellt haben, sind das Nationalmuseum, das Hotel Europa, die Akademie der Bildenden Künste und so weiter. Wir haben auch zwei im gleichen Stil erbaute Gebäude verglichen, nämlich das Rathaus von Sarajevo und das alte Gymnasium in Mostar. Sarajevska vijećnica se nalazi nedaleko od Baščašije na Mustaj Pašinom mejdanu i predstavlja najljepši i najreprezentativniji objekat iz austro-ugarskog perioda građen u pseudo-maurskom stilu. Prvi projekat koji se nije svidio tadašnjem ministru Benjaminu Kalaju uradio je Karlo Paržik, pa je izrada novog povjerena Aleksandru Viteku. Kao uzor u izradi ovog projekta poslužila mu je džamija Kemala II, zbog čega je 2 puta odlazio u Kairo. Kako je Vitek navodno upravo zbog ovog projekta umno obolio i izvršio samoubistvo, završetak njegovog projekta je 1894. godine povjeren Čirilu, Metodiju i Vekoviću. Što se tiče njene funkcije, vijećnica je prvobitno predstavljala zgradu tadašnje gradske uprave i gradske administracije Sarajeva. Nakon Drugog svjetskog rata, sve do 1949. godine, vijećnica je služila gradskoj upravi kao zgrada Okružnog suda Sarajeva i sjedište Bosansko-hercegovačkog sabora. Nakon toga vijećnica postaje gradska biblioteka, odnosno nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. Das alte Gymnasium oder Stara Gymnasia auf Bosnisch. In Mostar gibt es viele Gebäude, die während der österreichisch-ungarischen Zeit erbaut wurden und eine gute Mischung aus westlicher und orientalistischer Architektur darstellen. Eines der interessantesten österreichisch-ungarischen Gebäude in Mostar ist das alte Gymnasium, die elitärischste Schule der Stadt, und es befindet sich auf dem Spanischen Platz. In dieser Zeit wurden viele Gebäude im europäischen Stil gebaut, sodass Mostar immer mehr wie eine mitteleuropäische Stadt aussah. In der österreichisch-ungarischen Zeit wurde eine große Anzahl von Gebäuden an der Hauptstraße in Mostar, dem heutigen Teil der Marschall-Tito-Straße, errichtet. Eines der schönsten Gebäude dieses Stils ist das Mostar-Gymnasium oder Gymnasia Mostar, das dem Rathaus von Sarajevo ähnelt. Auch dieses alte Gymnasium wurde 1898. Jahre erbaut.
kreativnu i umjetnost. Osnovali su ga 1972. godine, isprva kao visokoškolsku ustanovu. Ugledni profesori, naučnici i priznati umjetnici koji su se prvenstveno školovali u Beogradu, Ljubljani i Zagrebu su osnovali ovo mjesto. Tada novoosnovana Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo se prvo nalazila u zgradi Pedagoške akademije u Sarajevu. Ali ono što vjerovatno većina ne znaju jeste da ova zgrada je originalno nastala tokom austro-ugarske okupacije u Bosni i Hercegovini. Ovo je nastala kao prva i do dan danas jedina evanđelistička crkva u Bosni i Hercegovini. Sagrađena je 1899. godine i projektirao je arhitekt Karlo Faržić u tipičnom romantičkom stilu. Zgrada je nažalost bila devastirana početkom rata u Sarajevu, to je okupacija u Sarajevu 1990. godine, ali nakon što je stavljena kao spomenik kulturno-historijske prirodne baštine, onda su je obnovili i još uvijek je dan danas kako je i poznajemo. On je osnovan 1888. godine. Zemaljski muzej je najstarija moderna kultura i naučna ustanova zapadnog tipa u zemlji. Prva ideja o osnivanju muzeja seže još u polovini 19. stoljeća, dok je prostor Bosne i Hercegovine kao bosanski pašaluk pripada Osmanskom carstvu. Ipak ideja je realizovana gotovo 4 decenije nakon nove vlasti. Austro-Ugarska je okupirala bosanski pašaluk 1878. godine, donijevši nove političke i društvene ciljeve. Kao jedna od još uvijek neistraženih zemalja Balkana, Bosna i Hercegovina je privlačila zanimanje mnogih naučnika, naročito onih iz Austro-Ugarske. Pažnju pseudo-naučnika je uvlaci na blago. To već prvih godina okupacije rezultiralo izlašenje spomenika kulture iz prostora Bosne i Hercegovine. Tako je stanje ubrzalo je ostvarivanje ideje o osnivanju muzeja. Prvo je osnovano muzejsko društvo, a zatim Zemaljski muzej 1. februara 1888. godine. Imenovala je za direktora muzeja vladinog savjetnika Kostu Hormana. Markthalle ist der Name für den Stadtmarkt in Sarajevo. Markthalle wurde zum Nationaldenkmal von Bosnien und Herzegowina erklärt. Der nahe gelegene Grüne Markt wird auch Markthalle genannt. Das Projekt wurde 1894 unter dem Namen Markthalle für Sarajevo durchgeführt und ein Jahr später fertiggestellt. Der Designer des Marktgebäudes war August Butsch. Früher gab es Seiteneingänge zum Marktgebäude und als sie geschlossen wurden, wurden die heutigen 2 Eingänge durchgebrochen, von denen die Fassade mit 3 Bogen gebaut wurden, die der alten Architektur nachempfunden waren. Im Innern Stahlholz, Gittergewölbe, Kursschränke im Keller repräsentieren ein zeitgemäßes Bild der Losung des Innenraums. In der Halle befindet sich eine Uhr im Jugendstil, die bis heute besteht. Što
Katedrala Srca Isusova stolna je crkva Vrhbosanske nadbiskupije. Sagrađena 1889. godine u neogotičkom stilu. Projekat je djelo Josipa Vancaša, mađarskog arhitekte koji je inspiraciju za Sarajevsku katedralu pronašao katedralama Notre Dame u Dionu i Tejnu u Pragu. Ipak, zahvaljujući njegovom posebnom talentu, Sarajevska katedrala je sasvim nova i autentična građevina, koja se odlično uklopila u okruženje sa današnjim Bošnjačkim institutom u pozadini. Unutrašnja crkva je bogato ukrašena, a za fresko slikarstvo je bio zadužen čuveni italijansko-njemački slikar Aleksandar Maksimilijan Seitz. U katedrali Srca Isusova nalazi se grobnica Josipa Štadlera, vrhbosanskog nadbiskupa sa početka 20. stoljeća, koji je inicirao gradnju ove bogomolje. Ispred ulaza u crkvu postavljen je spomenik papi Ivanu Pavlu II, koji je 1997. godine posjetio Sarajevo i iz glavnog grada BiH netom po završetka rata poslao poruku mira i tolerancije. Das Café von Habsburg befinden sich ja in der Brandstraße Sarajevo Straße 13 in einem Gebäude aus der Zeit der österreichisch-ungarischen Herrschaft in Sarajevo. Das Innere des Restaurants ist in diesem Stil gestaltet, damit Sie unsere Stadt, das alte Sarajevo, kennenlernen können. Das Hotel Europa. Das Hotel Europa die führt zu den traditionsreichsten Hotels in Sarajevo. Das Hotel wurde 1882 auf Veranlassung des Sarajevoer Kaufmanns und Politikers Grigorije Jeftanović errichtet. Zuvor hatte an gleicher Stelle eine einfache, von Gazi Husrev Beg gestiftete Unterkunft für Reisende bestanden, die jedoch 1879 bei einem Brand zerstört wurde. Europa war mehr als ein Jahrhundert lang das renommierteste Hotel in Sarajevo, dem Treffpunkt des sozialen und kulturellen Lebens der Stadt. Viele bekannte Persönlichkeiten waren dort zu Gast, darunter Literatur-Nobelpreisträger Ivo Andrić und zahlreiche internationale Filmstars, die das Filmfestival besuchten, unter anderem Wim Wenders, John Travolta, Morgan Freeman oder auch Angelina Jolie und Brad Pitt.